Ua whaamanino mai le fionga le whafonga whetalai, ia papali ili o ta eo masipau, le se ma le whamao ni tustu singa le Samoa Observer, e tu sai mala mata upolo o tua ia ila ua e whaapea, e le isi akina ila ua le malaiwa ale le whaleolo, ai le itu ua le malaiwa ale le whaleolo mo le malanga i New Zealand, i le aso tofi luas fuluiva Novema. I tustu singa le newspaper na lipoti ai, na o sa o lava papali i male minista o whaamasinonga ia matamua wasa tipulufana, e le isi akina ila ua e tūlanga masani mo so o se tangata e tu ua sa mo atunu i whafo. Peta i le pepa o whaamatalanga na tu ina mai le ofiso le fono, o lo ta ua le se o ia tu ua inga. Na whamaunia mai e papali i, na o la uia male minista vaenga umal tu la fono, ai le iyo o ilunga i le VIP. Na whamaunia mai fo i matamua, le se o ia tustu singa, na ia ta ua, e taunu atu le vaale malai vaale le au kilani, ai fsilingi o ia le teino le company vaale le Air New Zealand, pe na siaki o ia le malai vaale le Samoa, ai le malanga atu. Na tali le minista ioe, o isi tangata sa malanga whaatasi ma le minista le vaenga VIP, sa fsilingi o foi pena siaki ai tali le ai, e tu sole maua matamua. Fali e matamua, na whaato ese ane le atama e tai masavali ese, ai la toa nga i whafoma isi pa sese. O le whainga malanga le ana malanga i fo i masui o le vaenga wha upu whai le fast, mo le lato sa ilinga se le ni New Zealand.